sinirohama dihamu doh dame na siya Tuhan dewata mata doh siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Shalom amang inang, selamat pagi, salam sehat, salam jumpa kembali di penghujung minggu ini. Tak terasa kadungan akamang inang ate nga dabulu sa minggu raga makapasu-pasu plus nirohan ang tajalos itu hatak jalo totong dibagai sa paniron na hidah mangadupi ragam niaka parsorion naro di olutan noeng kamanginang tajahama hatan itu hatta nagawe si paingot di hita lo madalani area-area ning uluta dibagai sa sedario Sabtu 23 Oktober 2021 Psalmen 77 ayat 12. Sai pujiok kudo kapabahenan ni Jehovah. Ai sai ingotok kudo halongangan akan nabi nahenai sian narobi. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Lau mengetusi hatan itu hatta di bagasan manugutot tu hita kamanginang. Tadi homajo bukwede nomor 10 ayat 2. Tak mangeteo kita manginang. Uji majo akamanginang manuraton di sada buku akado halongangan nabi natuban di bata dingulum mamu kasien siete homu rasi rasan wae mamu kasedat dana sa rodi hatu omo namanginang uji majo mamere uhut mangguritan kapabahenan ni debata di ngolu ingo majo akahado halongangan nang pinatuban ni debata di ngolu mamuka sinar sinen satu hari sadario bohado akamanginan bohado pamereng mudisi dia dugu modang di bereko halongangan nabi natupan ni debatado manang akaparsoryo be sian untuk do serep ni roha do sian hapor syaun na tugu ra takas do buita ida kumudang do akahalongangan nabi natupan ni debata di nguluto terlumubi ma halongangan naswadong tudus na di tanah haluau nabi natuban di bata mariti Yesus Kristus Tuhan tadi. Di bahani saya paingoti kok masuk dia kadingkan di basana. Ima hati dakon, ima pajojor, ima pa buah-buah. Tu santo lihat portebel. Mula tungarong pihak baru kilon nanya dopamu. Pararap ma kapabahenan di debata na mangurubi ho mangadobi paru kilo. Ope di bagasa sadarion hama kadongan na hinaholongan di bagasa Yesus Kristus. Sai paingoti homa. Sinirohani di bada di kulu. Hamola de homa suria kapabahenan. Tungdok mamaulade. Jala ingot
uhut pasangan Tuhan hamula dia ni roham tu Tuhan. Di bagian sesadaron dia kau lota. Di huta, di balian, namar buniaga hita, namar rengge-rengge hita, di kantor. Sai pa ingoti ma. Kapabahenan ni di bata nasodok tudusnya. Jala ima bahen laho pahotton hapor siamu. Patuguhon hapor siamu nampak kirimamu. Manotong maka porsyai marhapurusan tu di bata. Sai pujiok kudo kapabahenan ni Jehova. Sai ngotok kudo halok ngangan akan nabi nahin nai. Sien narobi. Puji Jehova alitotiku. Puji maibana. Puji ibana do syude akka halok ngangan nabi na Tuhan. Dipasu Tuhan ni mahamu sadari on. Tiroi hamu di parrohai mangaradoti nasa syudo. Di bagasa las di roha. Taulahi maka tidakon endeon. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Non-stop.